Willingson Pangcho Phan Dongmokak Press Club Hin Pen Karcho. Forest Saika Malong Aronre Vorenga Hoi ki Pekalam ki non puta jurun e plengon ilang. Sarsing Kathar Transport Department along Chairman Ang Hoi ki Long Dunaport Kachoro ki pi. Abirta के में आर्जुई था इंडेंग के ब्लॉक चार्ली और सोमार लापेन नॉन हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में HSLC असत लंग की पिदुंजी अतुमा फान Abirta के में लापु हेलो. The youth of today are the leaders of tomorrow. Pathepi and Ponsi. Karbi Students and Youth Council, Haurakhat Regional Council atum Indeng Cape Loke Charlie Osomar Lapen Non High School Living Certificate mate HSLC asat lang ki pidunji atuma phan aki joy pen science lapen mathematics a loke than ponji aphan our sai piponlo. Labang so ke joy pen loke than ke pangching ponji lake thang ni phai ke lapen ke than ponji adim lake basic school dongmukak a por lake por phai ke thom lapen por phai pho an. Lasi prabjin pen labang so warsai ke endunji aning ke hang akorte lapen pong mali ke do an amen ka che thapdunji aphan pachini lo. Ang tonalam kachini ponji aphan labang so screen along ke paklang pona number along humri ignon. A number laki 7637913613 lapen 9864697573. Adap ki me kardong nalitum dona phansa me pajirilo kardong. Birtang tombenche thana mixina. Non hejong Karbing Long Autonomous Council along Board Committee Chairman Bangkok Energy Batuma Phan Arpu ki pek ponalong Border Development Committee Chairman Arpu Kachepalong Dun Willingson Pangcho Phan Dongmoka Press Club Hinpen Karchopon. Kedam tang ni phai krege thom arni Dongmoka rong sopielong Dongmoka Press Club Hinpen non hejong KAC long Bangkok Energy Batuma Phan Board Chairman ki pek ponalong Border Chairman Arpu Kachepalong Dun Abarim KAL Publicity Secretary Willingson Pangcho Phan Karchopon. Willingson Pangcho alang litainut rara sai ke claim aning ki hang pikabangphu apotsi rara sai ke claim along kai kita alang li hinpen kacherap dun boma bangphu lasi alang ni nona por lapuson rara phan sai ke claim PG aphan Border Chairman Arpu ke long dun lo lake Karbing long rara tuma phan sai ke claim ke dam pi thek ji pu ning ke thedun pena jo alang ni ke claim ke dam ji aphan satami kengkam kachejor tina long satami alang ni phan Dongmoka Press Club hinbenta hirjumi pajodun lo Dongmoka pen semsinginti Karbing long live. Karbing Long Autonomous Council Forest Saika Malong Aron Repen Boreng Hoi nang palong pipo pupen kidukela arara tumalong pen inut bang hine tum lak atangka hangpen chong thui chobai delo la sojo atangka ki pivek vek atum kidam tanga pora hut komat mat atum sika chong thui ka chobaya bang phuma mate bang phima ala tumamen paklang ro kidukela arara tuma phan inut bang hine ke thekere ka chekrong pen Karbing Long Autonomous Council Forest Department along Boreng ang hoi nang palong pipo tangka nang pidunon pupen kidukela arara tum ahemaret pache doilo la suateng pen penangana tumke lak atangka sitami pidunlo bonta pinirni anta la tuma phan Boreng ang hoi pithek thederlo bangso pathak ni phai cricket homer ni katsa tum pen pherang ke mai pha ponsi Forest Saika Malong Boreng ang hoi pen puchot kali arlong sang tipen chenglo ingna malong aron re kang hukang hi la puson dopik la sila so phutha ke AAC tum ke langdun pen RD ke chipidun akinang so Forest Department along bangke sakuri chot la pukali non ke theklong illegal amatsi hala a department along matsi theng prang pendang lok arlong sang ti pendang lok koila non arlong ke lok amen pen Setami alang letum bangke akagos aputro avipin latum arni ci mit pin agari jo phirlo alang letum mek jang je no jang je u klung aduk jang plung karbi anglong along pen kasi illegal ke claim kasi nili tum ke pu ke jong dun gang plung bangke karbi anglong anpar jong si alang letum akeme matha damde pulutang te karbi anglong bangke thang asonta abideji sampredangji la solong la puan alam ke dolong loke Forest Saikam asaiki inut bang hini pen kachirap lo ke do kogojo la se ahok he kachong thui ka chobaya tum ke do kok pana jok klangaret lo la sila pusona bang photuma phan nilitum mo polote amen setami paklangji Karbi anglong along bangke je Forest Department chot kali 30 department along ta la puson si illegal appointment abangke non anta ingtonte
la sinili tungi po kachi song du na bangke la hello je arona teng pen claim pe mikasi karbiang long ariso iyang tumbanta ing thur nai athe non na bangke alang le tum pinang an labang so amen pen non ka chuklem thap atum ta dulang nilitum ma apor le lo te nilitum abang phubang phemen sitame hoji pulo lasi prabjin pen nilitum hoji Nilitum labang so asai ning ke hang pen le pherang ke thing lo ke wang kali nilitum ta rara kisung ke boy pen ke pa jok dunje phansi wang nang koklo hapu karbiang long autonomous council pen tame chingwai lo bonta rara tuma bang ke command tu si ki pijima halabang sor ne phansi rat ke chong hong ding lo anparta ke wangji there la pen jang mia chik lo alom jong si bangso voreng ang hoi pipon thek the bulote rara tum sadame kache songja phanchi sik ding lo lasi prab jin pen ke ac tum claim pulote nili tum ke rara long che song du nangkok puputa pherang kya maya long katsa mai phu samson in tipen nang pachini don alu nang ke le abang phubang phetum an ke bang pharoi sira bang tokya ke thong lasi ke wangji non march mate april achik lo long bang ke alang le tum bang ke ahok peda bang ke non bang ke council atum la pen department atum chelang si illegal appointment ki pitang abang phubang phetum phan an non bang ke anong nam pinai piponang po pubang si nilitum ke pukang tum lasi la bang so forest department bang ke CM reading sido alang le si ki PG ki PP alang le si rada phanta ke chak chaga bang phulo alang le prabjing pen alang li lam the karbiang long angkang pi pham je la non kidu kisung dat abang phu bang phi tum phan anabang alam chak alam klar lang le pi serak sa ke mi pu bang sinili tum hin pen kaning je kang tung news report karbiang long live kedam thang ni phai cricket home ani kang sampor phai trok malom inur Phuluni constituency pen karbiang long autonomous council transport along mai phu mate chairman arpu kelong dun penajok kachoropon penenga ningkan pen transport asai long ta ke klempon kenang sodajok sarsing kathara phan pekpon lo la sojok alang ni rar phan motor gari ka vi pen pinanga dim ka siksak dolo mate kisung ta dolo la so kisung penajok penanga diman ke kisung pen pajok ponji puta chechak pon mate bor I ponji puta pachini pon la pen mai phu arpu kelong dun lok pen najok em kangbura kiling MLA dorsing rong hang la pen CM Dr Tuliram rong hang atum anaphan kachuru kipi pon MLA ake hai dorsing rong hang alang le ni phan na ching hon pik ning chi the pik la pen alang le na ke jordan alang le na ching hon pen jo ni si ake hai CM than la pen Assam chief minister phasta men ching ki pilo nang chi than pilo la sini li hoitu a politically det ta hai office ta men li phan la son nang kirung pon keng kam nang pachijor pon bang ke dalang kan choro lo la pen ako 19 di fuele MLA ya hai bida singleng sida ada penan nachiram chetu dulu alang panta churung tu lapena ko ilitum ake hai CM jong sini lipan support pedet mate anwai pedet ini jong pedet sita me pini bangke alang li hita ko prang pena cicini aku non sita me songlong hita ni claim paka pas alang li lipan labang soy pod mena sapi ko ni lilia ke kali bis tame ni pen Abirta maka hai dala CM maka hai dala MLA MP ka hai dala la serang le tum pen chingwai ching sai pen nilila transport along facility ki doan mate kirap ki doan sitame rata phan ke pagi ro pon ning hang la dan Phuluni backward along nilita bunan kang thori phan bor ipon ko lachot kali karbiang long angkang pi sitame sona thak backward pini langlok so puno pung trapung puno gari ghura damon e pinalong ta dola dam unalong ta ilitum gari ta non anta transport ahin pen sin thur ke dola lasi lai hoi ka dobe lang chari pon pen milita ning kang sampen rak ta pen pon ta sin hin pen Phuluni pen derjona rongpi karbiang long live Arthur Bamboo Industry Bangso Arthur Bamboo Industry long nang litum long ikji lake sofa set table bed beling hoton high krung flower stand cup tray pen danglok kapre son long ikji adim lake chingri berong dongkam mukam west karbiang long klardaka chini je phan humri ignon 9957 767037 9957 775291 along
humri ikta atur bamboo industry along Amar Jivan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem tot lun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji lasi humri ignon Amar Jivan Rani rong pipi kudak laharian apang kisu আমার ইয়া কম হবে থাবে মালা আমার জীবন দবাই চলো আমার ইয়া কম দাদুলো গে ইক্রম দা থেউলো দুটা তুমি মু চলো men ke ke in reng pi so amar jibon ada ba gitu penon asak udu mile tu cia ko ke jung kreng u king sudam tan in men asak udam un lo ron thom an lon non pen ka udam un lo na na ku chu thu bom lo ren kip ana kan chu bom lo Klar dakpen kachini jiapan Troxy 5 hini trok pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon Borpothar Police Station Santipura long kinam tang ni phai kre hini ani kang samapor Borpothar Police OC lapen SDPO Jondas APS atumpen pherangkia mai ke phapon Ramtang arkoi ni phain kore sir kebarni Borpothar Police atum Khakarajan naka checking along kirika khro asai ke dengbo mahut ihum LP truck along aron repen ke ponchong hu Arunachal Pradesh a khor ke air carton suri si nepdun long Lasu pen police atum dojoi jesi kirika tale basai padobomsi arkoi ni phai Grey Troxier inut horabiha klembang Ajoy Ranjan Maharaj ahem Naharlagun Arunachal Pradesh aphan nep ingnang ponong lobusi pachini Ajoy Ranjana Maharaj ke inut Arunachal ahor ki ponchong hu inut mafia bangphulo hara so arni pen police abitung atum ke damdang ar ko ni phai thom kep arni pen Arunachal along humri damsi ritar liblo la so tengsi non anke nepon nonglo latum Arunachal bensi kadu kawya sai claim si Manipur an nangki toy puta pachini Lason dak thaksi Meghalaya pen Manipur an hor ki ponchong huwer atuma phanta non dojoi jesi kirika khro asai du bomlang lasi police atum pen un an pen kilahai aron re sai lang no ka choklem atum phan kinep kangnang labji si bor I pon bomlang bota than pachini ponthu আৰু সেই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এই মদৰ চক্ৰটোৰ এজন ডাঙৰ মানে কিংপিন আমি কালি এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ তেওঁৰ নাম অজয় ৰঞ্জন মহাৰাজ তেওঁ অৰুণাচলৰ নাহৰলগুণত থাকে আৰু নাহৰলগুণৰ পৰাই তেওঁ এই গোটেই মদৰ কাৰবাৰটো অপাৰেট কৰে আৰু এই 29 জানুৱাৰীৰ পৰাই আমাৰ টিম অৰুণাচলত বাহৰ পাতি আছিলে দু জেগা তিনি জেগাত আমাৰ দুটা তিনিটা টিম আমি পঠাইছিলোঁ আৰু আজি যোৱাকালি আমি সেই অজয় মহাৰাজ নামৰ যিজন এই মদৰ যিটো চক্ৰৰ কিংপিন আমি তেওঁক এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ Bokajan penananterang Karbiang long live Thang ni phai trocker ni Turkey laban Syria data long Troxy tokbor nerkep made 7.8 lapen Troxy tokbor trok 7.6 magnitude an chikli thepo ke banganjo hem thepo towar thengpi thengprang ben chenglo penan kana hok setame theklong lo labang sojo ki thike janga phai setame surithom kebra ke thom aphai an lirok lo suri bang phubang phiatum arenga hu ke sona lapen penana bang phubang phia phan ke theklong le setame dupeklang Labang sojok adiaman karaman maras arong supelong setame kirika khro asai non puta ing tontelan Lapuson ki sunga porahut ning ki mepen kapre ka dead pen setame tong se pen kerap ke paledun padulo lason dak thaksi India dead pen setame Indian Army bitung kaddo kabe pangrom pet pen bangtrok sir keban dowai sekelanga hormu drilling machines lapen kapre ka kenang sot ke do ana hormu pen chikli ke bang habaralong operation dos wat hipi en ponsi sekelanga hem kimpen arenga huki so bang ke bang photuma phan sekelang pon padolo pinpur damsina Turkey det lake North Atlantic Treaty Organization matithi hekpen NATO NATO pu North America lapen Europe along det thom keban ka chingruma song along isi kangtang dun khring adet lo puwe phitsta non kerap kinang sora porhut kerap dun det lapen kelang dun dinga bangke manghumi mekhanja Lasila puson kisung dera porahut mate kerap kinang sot na porahut India det pen medical team dowai sikelang ahor mulapen kapre kenang sora hormu apor pen ke pali donopot Turkey President Recep Erdogan setami India de raphan ninga klong pen kachoro ke pajir padolo Penahan ke
thei ke dinga tum kamun thi pona tengki ki thi ke janga phai nang ke ba thu pik ji angring do pusi than pachini pon International Desk Report Karbiang Nongnam Pineda Abirta Glapuan se Kantonik lo